nirmalakan yam kanaz diala konti lianka roisni ka Nuer online TV channel tukon kaler mi jadid mi bukon lingwa seme aler bana linga roish mishalat ray wish kamala kal ka greater penal state kɔaŋ shora le kuaran jadidan pai kwan ka malakal ka korke me sha Nuer sha ka nekre wish ka ulang ka nasir kana longushuk shwa shu kwanya kirma yadit ko be security be jari alaka ray wish ka greater penal state kwange jen wo bo rai kene kon lan Nueri jena mo me kwange jen antem te ka roy mishalat den gwa same ka dol mishadul jen gor man wo banyo ka yekel re ler kan me kan kono ni ami jiram jidit kan Nuer online TV channel maga je en wo jen der subscribe ka der notification bell ba der je twan ko de lediti de kan chwa mala shub ka je gwa sa dana pai ka brech ran goren wo der subscribe ka der notification bell der je twan ka der je gorba en wo jen der char der ja to gwa sa me raja bana linga gore jen wo bin nas bu goren ya leka ka liang de kan do dana dong de kan loja en mandana shalat kɔaŋ shora le ajana gorno banyo ga yekel kueren pai kɔaŋ shora le shole jinna seren wo der roch kaka lado raja more wish kamalakal re wish kamalakal gwaz michana choltin dole ka jiwich shi kɔaŋ ler to beno der ta kamal ka Nuertin content re wi kana ser shet kame sha lade kirma yadi den wojin wore wi kamalakal ka greater penal state ka linga jen wojin shimal chi jenong ko de kirma yadi da la SSPD abde kana ngre wi kana ser namo jene dane shi kana lade no she kɔaŋ yugo jin wono mal ngene ni jin no mal ka greater penal state no ka roye che kwen gwada me chala do nena anja roye chala point gwas me ko roje bennu ye gwat beje kwen nyok tuk english yo ko biya jeling mandana chalat ka roje chalat chala no shi mu gwano de jiwech de ke kuumɛ kirma yadit ke kuumɛ jane men jel ka tede de kana yan ma jena mo chi chuong she gwano de kuumɛ dere nyen ke hali chiken kuumɛ chiken de yan ma choraj mo che kwen gentleman gur kon dialo de male dane cha tan kron kin dangro dwol badak de je lot ko roje dane shalat ponje jene gor jeno bro ke jinasir bro ke achang ban lo gag borun gor jeno de kon nyur de ko roje me de kon linkel no jen chang ban o gag den nyur den tin kon hyur den la den kelin ka tok de mu ko ben lan be je kula lan wala ka tok english ko do ran ya chalat ke je ala kuumɛ kirma yadin me she gat chi ganak yen mu ku remember ta chen nang Nuer wi kana ser shi tamagwa tamje achang ni pain ken be de ken ngajin wo beje cha gat cha kana ke cha na bu ke bomni ke krenial ke class bom dana cha na cha bu ke je quicken wo che beje di no ko ne ti chicken tin so ka ne de nong no dong ba juran no wor jung ne ku che me chi kon lan wal kɔaŋ shora le yos ke je larami mo bin Nuer be be torture kuje me ke be la de jek no telem da dien jen kunye ge jamo tele Nuer mo kɔaŋ ka ne re ko re pai tung na pai Nuer pai kan nak na ka ne kudien ka shu kan jien shu kan goy dane sha majur jaje kuntin no ka shu go right tin shol kan jejen bor new terrorist group so ka ngai kenan o kan ne ken kan ken ne re kontin loka michit kan men o de mal dar ben ire loka kan ne te kon la kirma yadi tin kor pan ken ne te kon loka so right now mi she kunu ben o goro mal yen Nuer community ndo dien kon linga rwandi ti ngum biya ko lat ke je ngum biya lel na to chi na nak anyok china shure no unified force no kan wal antam mi unified force che gutel jan kan ton gu cha jak kirma yadi no jini wal lena mal ka greater penal state eno ka gwada dan gu ke tere ga long wini dialan ko Nuer tena wa nasr che kwen gwada me ka roje dan cha lat gwada me ka tu english wa gwada dan long mala long ka jin nasr che kɔaŋ che jalar no mo jene goda anti insecurity tin nasr kan den kondin cha goro en wode maler tin re wich ka Sudan aroj mine me meladeje ngum no ngajeno we mean that can chigoro alaka ko biken Nuer biken kanak so en ramam mo to kirma yadi chele ngode lo Nuer this time ko den kon lat ko den kon Nuer chi kon de lo ngot ko minin kon mitemi jeng mi chi kon en goro jen o bana je yiglat nim gwado mo so kɔaŋ cheron ko dere shure me dere je chol ko ala mission de o ba jang ba kan ka nasr jena dan den kano ba Nuer ba kanak jena dan den so mi mal beben diewo je be mal beben ka gwado dien so mini shar mini kwen pingwa da mo mi kol mu gwa ki kol mu je ki gu yenedi
de no dong be kon apologize ketin koni ken galat naga dan naka gat ka cha ka buke bom ni nyok ruani ken koni ken galat ti kwen ngani siang ka media tin kon let ken ka Nuer dio je na me shi mityako de rande chula no goro mal de prosen ko kende kon goro men mi chukum point error kon palping kenyam so mbien wo biga nasar biga mo ke de jandan titin nyok bo korngo do we ka wa so kirma yadi le den expanding nyok de ni kon te mal kal keri de ne tam de kan na de kan kamak ko lankan nasar so ngu sholo mone so this time belela different along mu te ko mutwok no mo janana go de nyoga yekel chan jamili ngwado me ka dobrana cha gor ke jega to English. The newly appointed governor of Apanal State, Lieutenant General James Kɔaŋ has called on the Nasser community to give him a chance for dialogue to ease recent tension in the area. Speaking to hundreds of residents in Malakal town on Sunday, May 30, General Kɔaŋ addressed the violence in Nasser, describing it as unprecedented and emphasizing that citizens should not resort to attacking the government army. So many citizens can government they attack. So it means that no need of calling for peace. Point the agenda no need of government to attack the citizen instead of saying that can kuumɛ she can Denmark. Mani already there's something there. You must road a lot. Okay? Road a lot no more. His plea highlight an attempt to foster trust and communication with the community. Ejene roja ladme o de community de ka mal ke kuumɛ amala dien. Mal me kep yana ka bom tender kule la mal wingono mo. What happened in Nasser it did not happen anywhere else. Citizens cannot attack the government. Oh my God. Citizens cannot attack the government army and scatter it. This only happened in South Sudan. My experience as a part of the security team under the 2010 peace agreement and the countries that always have security problem are Nasser and Tunj, Kɔaŋ stated. Nasser in Apanal State and Tunj in Warap. He continued, I appeal to our people in Nasser and other regions today, give us a chance to talk with you. Even if we quarrel tomorrow, we will have talked before. We will have to talk before and we will know what we were discussing and what we will implement tomorrow with the deputy governor and members of the state government. Kɔaŋ expressed gratitude to the deputy governor for his role in stabilizing the state, especially during the crisis in Nasser. He added that despite the challenge, they remain united, continuously working together for solution. Lieutenant General James Kɔaŋ was appointed as the governor of Apanal State by President Salva Kiir earlier this month. So migu yena kwenye kwa ingaje cha kwenye ko te mal monong, okay? So le liang na maka jit kundial. Cha kwa inko te mal banong re which ka Nasser. Nongje ko be Nasser be jabi yan maj me cha look. So ngat kana power in. But what I believe so far content kon ala much in around with the by the way, so jena shaling kan gan Nasser kon shiliu chicken de liu lora bang. Ko ba benang we dien. Ngula very important long ko bunaben kan Nasser. Mala very important along. And nyok reason adian mala nuääri kwarkin le kana medoka jang nishang all the time. Chicken agor no metken kanuääri. What is the main reason? Ngula kwakana komonishang. Anywhere na kana nuääri. Nege chang ede loy na de chu rekeje katadan chi ngaro lahat keje. So anyway kumen comment gwada magwiji edi Kɔaŋ le karai chala de ichi hale chicken kuumɛ de yan match. You know, so no more shimogwa nyok Nasser ajan wuja dan and take insecurity shede ke tony ka warap kani de kone la mala nyinke kuumɛ ma kuumɛ misha na check loose kuumɛ mitela na che chai de cholo kuumɛ so kwale cholo kuumɛ ko to hal tikiten so whenever take me jag me le roda bi hal bi kan shoot ba jordan ba jelinga kuumɛ mi kan kuumɛ kana jeling kuumɛ tere na ma kuumɛ mu ko targane nuääri mono nyok again kan nuääri angula ran yum chai kam power be chugini lo telm rien mi kujimi che telm de jinna ke telm de to kaje what is it nguto gone anyway janana gode nyoya kel ban nyoje gal redien biatemal bye bye.